Haga khandai tarik leber 8,000 arpusan. Kasunjuk kiseng kentai Catholic Zone 6 Shillong Archdiocese kalapan no ya ka 10th annual meet ba arsni kabala long hapra bat khandai tarik leber ha parish siang. Haka jingle niam bat kangu blay haka singi penwai lapan mentai ka mas pukud Reverend Padar Francis OMF Spiritual Director kasunjuk. Lasan ranlang Reverend Padar Peter Sakra Parish Priest siang parish, Padar Michael Kongan, But Reverend Padar Jeffrey Kongsni SSP. Kipa runget Catholic na keleng kisnong jong kanika parish kila tut syaki jing niam da ka jing riu blay. Kidukot jong kiseng riu niam kentei bat shinrang kila penreham shushu ya ki jing niam money blay ha kanika sni. Unong mi khmat sakador bar KHADC ubadang shujop shen haki election ba kenjo lang rangtong ula shem benta haki program ha kanika sni. Kirang ba akan tubi uba Carlos Karkongor, President juga senjuk kiseng rang ba Catholic Shillong Archdiocese, ba William Mensong, President kesenjuk kiseng rang ba Catholic Zone 6 Shillong Archdiocese, kila pensengan da kajing dan rengkat jengki hakini kijing lianyang. Haga mas buku jaga ketien ublay la paria bat batai sani da uso ublay Michael Kongan. Kipat Catholic na santli ki parish ki bahap hapo juga Zone 6 kila wan ban shimbenta shidrhem hakani kasingi bakraw. Kumju ki khon samla ki long kapa bat ki hep ki barit. Kamtam kaba ublay ong liga tadi. Ngendel rengkat tapi hadu bawai ni berarti. Diuntai kalau tu pimdai tu jikaran kamtam usnan jauh jikaran pimdai kan tu jikaran. Kalau kamtam tapi video jikaran tanah tapi jikaran ublay. Kalau bicara ublay video jikaran. Balai ini video jikaran. Ublay boleh pesan bahawa boleh jisu. Boleh job yang ini dijadi erok. Boleh job yang ini percaya erok. Boleh job yang ini pangistong. Boleh job wajah kejinya. Kurta ngibar ini kejinya nanti seorang ngibar ini kejinya. Kejinya dari kelbi. Dari kejingkang dari bahasa Balen. Saya kejaga kapasita. Dari partai kapasita. Dari bahasa sipor. Saya dari kepoakan. Igual kublai sifat dari sebuah kublai kasih borong lebih tujuh lalu di bawah dalam tiga sini ada entah. Dia bertanya mulai baca di kuliah dari sini kau betul. Lagi pernah naga kita Genesis kalau kedua ke bawah ini bah kancing pun kau jauh ke kalau berarti yang disini. Lalu kancing kau jauh kabar yang kalau orang ya kecilku, ubi bilang ni kepada selibat kepada siapa yang kamu yang dicintai jauh kemarin, kamtan spesial jauh kemarin kadang ni kemat jangan cemburuan. Kabar ini, kabar kita berpi, kabar kot kawan nak bertajubi tubuh dengan. Lalu kau ambil jika aku hari ini berjubi tubuh dengan besar jauh kemarin. Kabarnya kalau kamu yang boleh. Kalau kau bersurat. Kalau orang kata pendek hok, jangan kejut kamera. Kalau kami, dan apa pi pendek hok jangan kejut kamera berjumpi. Kejut tu keluar hari berjumpi. Kejut tu kita hari berjumpi hari ini asal berjumpi. Tebut yang besar kejut. Jadi kita mulai tak saya kejut kejut hok pun. Kejut boleh dengan asli kebenkong. Kabar kita ini UAP kabar tahu yang kita kejuan jumpi dengan asli. Kapag daw siya kami jong, kapag blay yung pagpain sila kaya yung blay, nakakadaw yung gijing perkuju, nakakadaw yung gijing tingju. Tinggi baro ni waktu batang yung blay, ni longkuk di pain sila. Habang ipain sila, isa level. Habang ipain sila, isa level. Handa yung blay udah tinggi. Wala blay sila kina siya yung blay. Handa yung blay usna udah usna jadi. Wala makikik kanben, yang yalam jadi yung moses handa ipat. Ublay ialah bagi udara kat lagi wadah ni udara pada sini udara harga jual harga jual lele kumda apa ni jika itu kerana kumida kerana dengan saya no hendai ialah pihak yang jual alian bagaya nampak kakilau kepada kau kepada para alian tidak terkenal jauh ke umat musa jadi kumda kumda liwan ahli kumda melakukan seperti kilau ni tu bila itu kayu ublay na benda kejing berku kejuku. Kesal kepada ruang kesal kepada buai. Kebakaran itu yang iway bab lagi
Ini ban IT how play. Ban lagi ini ban IT how play ya berok di jimun cepat. Ban ini kita sendak jimun play. Balai ublay uday ni na di jima jimun sam na katham na di ibarat di hisni jimun play. Henry kemau kemau kaya di belum play. Lada pikan hasna jimun play. Lada tibut kum bijumu kum tak pisalong kum wen kum tu ding pada haru jong kawadur hadu rojong terowak kumbaga sam banukong kakot iway balay kai kai ni lada ni tibut hikum jimun play. Ikan ganti basniu ini salong kum begini kebetulan kapal sistem pada dia kita kapor isami kita gisok Islam sistem kapal sistem pada dia kita kapor isami kita gisok kalau kami jadi hagi dan cuti udah jadi hagi dua cuti jadi hagi ekam berapa hal kasih nagi kesan cuti kisami kino yang berapa kisami berapa yang bisi berapa Kilang dok berapa? Kisus lagi berapa? Kilo yalam kilo kuni lupa kisah lagi berapa? Nak kata julu, nak kata cupi. Tapi bagian kesal apa kena kuai, kebakong. Walagi ibarat kiklam begini begini simpang Islam kiwan ada cupi, kan saya jadi kimdo dengan ini. Balik, uplay pakai pada ini. Kalau bijintin kerja lagi kesal bijini. Kalau kita lagi jangan ada uplay. Om dei bubre jina ni de mana tanpi ke jina lo pe naga ka jipule to an ga sni nasti jo kol so so se sekrestan harum kai kai naga berta ju iwi tibai ni de ban scan ya ke jinge ke ju ni de ban scan ya ke jinge ke ju lada ke jinge ke jama ke jumpi ka scan Pasal kejadian kerjaan jumpi kalau ini kalau itu dia rekam dan jual. Dia rekam berpuri dia juga. Dia rekam balik sekretari. Dia rekam balik sekretari. Dia rekam balik selok UIPAT. Dia rekam balik kesehatan CV UIPAT. Kadi kata. Tapi mentang dimhai pak cara poster. Poster kalau mentang sini kalau kereu sekarang jauh di sini bershoy. Di sini bershoy itu. Kita selalu usul. Lalu di jerong juga kita, kadang ay jumpa setengah tahun kita, kalau lebih kita jauh, kadang boleh kita ukuran kawan setengah tahun. Asal bibit bagus, sangat dibaji, kita ulang nantinya, tidak tak, tidak coba beri dia apa. Ini baru kita, kami kedengar. Ini kan kenal. Kami bisa cuci dengan kami sen buat kami sen kawan ublay hendak lihat itu.
Akapor no sngi lapan boot sada kajing mani sakramen. Uso blay Jeffrey Kong sngi SSP kajing keren halor kapang, kajing kermen kanumpen babe yangi. Roman san. Ula kersiu tia ikipai runget ban long ki bashirhem bat ki badap da kajing kermen ha kajing impilgrim hang ni hasla perthei. Lapan wa ya kani kalumpung da kajing penhap kendo ya kalama jo sunjuk da spiritual director Reverend Father Francis. Lapan benaru ya ka annual meet jong snam arhajar arpun reu jo sunjuk seng kentai Catholic Zone 6 kanlong hanong po parish. Jisu cingari rumi thana musi cingari sama thana musi pe wane aikoro thana asunda cing sidok poroskara sakramena Jisu donga pakal turi pasi poro turi Jisu pe wana donga posi sinana Eucharistic prayer number 2 Eucharistic prayer pe mas duan poro hadar mas duan poro ya kita pun mani timur dan pe mesau ne ci kumar lam kam timur ne hatre ci pitu pe turi Jisu pe wana saja di WhatsApp coba harus kan message di WhatsApp ini kan speech verification kan Christianity is very difficult religion. Christianity is why? Because we have to believe in the host. Pengen mana WhatsApp sih? Oh ya kalau ada sasi lo konasi orang. Cuma cing Katolik rawa, Roman Katolik rawa, Jisu ko mana rawa, Jisu ko sakral ko mana rawa, jangan itu ko na isi sasi nyasi. Wei Hindu rawa, ibarat sasi. Tasune ai soa mahalo, Jisu wane ai korot kana asanga. Here go pe General Secretary Kong Mil Alai, Padmauro ki member, and I Kublai Yayi Father Peter Oyemai Nakavida Kaneka Jak, Ban I Kaneka Jaka
नगविदा का प्रोग्राम मिंदा या फिरना या का जिंग रखे जिंग शोक जोंग का शिपोस्नेम का जिंग सोखिथे कैथोलिक शिलोंग आर्चडाइसिस जोन 6 का लखों Keempat, choir berkenai kecenderungan anthem.